Wiki na wan programa de kona yuna nga meester Robbie Amain alla fode oko na neti Wiki. Arkiman, leti que sabe da de ya den de ya da programa fio e waka committee you di de kai Wiki. Sama de chayen committee you na Robbie Dadu Amain. We sende wan odi gyala den gaman fuden liba. E de kapiten Basia Foluku Yonku Gandhi. So sefi tu de ingi bala fuwi anga den sisa. So sefi anga ala den gaman fuden den kapiten fuden Basia anga ala de wo komang. De sama di last one sama fuden gaju maje anai kaba giwi so langa libide aswa pasa chia pasa ugona tawang apai mawe pai you disiki suabulu well so langa we libi abulu musua entio aswa da we guadata ofuden busi de sifu biabi da we suku yepi da dembu yepi kadwe tampo giu we begi fisa upokon wo kotapi futubaka Arkiman tewe koya da wani we konda we taki da we leri usefio na sabi mi sabi moyo Arkiman te kon bigi uman ofumanda yo teke wa man da yangin de we meke libi Arkimama somen probleem e dia ni relasia somen wa kan voorkom dat man taki i kan meke a pasa Arkiman te you faija uma sama bien privacy manengia bien privacy alo asi so to libi o libi alo asi to ala sama asama na you abien na ibaset ne wa ufuri kom so teken taki we meke wa libi Arkiman da faija ni you if he sabi taki you mai waka Arkiman ni ya wani sabi if he sabi taki you mai waka mai lobien ya muwaki ya umande ya mugo setelulu gien dianga denki no motaki ya waka so se ifia diamang awanga mami taki efuna mafi denki taki ya waka fi go setelulu gien ne isi yo diab gan problem bikaya wani fikai ma ye ma no igoluku dum nasa mataigi dos for sector kan asandi fi sabitaki I lobby you mai wani you manago setelulu gien if ye taki sofika nago setelulu gien yo go sisa ya musi aso sevitu na go ini human telephone fuma fi ati swaki nago gansa mataki atori ambigi wali sima me gembaka dugo ubegos dugo endia fugo studer du do ni wama be dia peka bani amatai utaki a embego kaba foshu gwe ustapa ini flikte nyata utaki eno faye godena training de ome muyo tang funa sigisimu popuna ume diogo ya mudia ya fosi de diogo ya mugwa nyakuku ya mugwa nyakuku ye famie taigi ya mugwa nyakuku nyang de boligi nyang teke a last de dio nyang isabita kiden ina unyande mo dai go nyakuku ya taigi mi dim go miago a de dio gwe upaken kata ke last te sanyu dingi te dingwa nyakuku non fusta sa ida beta imtaki mi abegwa mi amgwa nyakuku akuku abe moy ici akuku no be moy abe ki fumbe go kande mi abe nya kanja here study for me anga no to anga problemi de dos nala sani musabi aso sevitu nala sani ini alibi imwani sabi
Mbe taigi ukabata ki son sani mu wani si. Son sani ya mu wani si. Saya si, saya sabi. Na yati. Saya sabi. Ogi fia de sondu fia na ukiyu. Arkiman. Te yu. Faya ne yogo teken wa offering comes. If una wagi yo buy. Arkiman mi begi we. O leisi de fini sandi de nya offering comes. Ala de fini sani de. O leisi den. On that, some problemi miti u ya u kan voorkomen. Te leisi da isabi. On that, so leisi de mo piki letter. De sandi mo siki vinyoni. Na apia problem de. Dus we begi. If you not take away there, on that time, you be money. Te ya be money, take a thing that you look that buy say one. Amanom ta take or take this na last wagi na last wagi na ukaba. Take te look na la pesi. Make sama chai go leisha make the leisha offering comes give you for she taken. Make the leisha gi. Als we even toch was sta, omdat zij teken, als zij teken, die fusuta ne teken wansani, dat want dat de eens angasan skifi de, ne meke je teken. Daarom meke me abdem gua forces aan die me taigi mi kriyan, taki if je na fusuta wansani no teken a proces verbal. Omdat we teken, dat want dat fusutang, terwijl te no teken. Da sagwa rector dan katake te takisi a teken alwasi na idwa sani ma ya teken dat wan taki no de eens ma moment di teken i poti wan teken na ondra stoka daro me kana tapo ye potien na undo ye potien dat wan taki a tele si cheka bana e potien mi de eens anga alasan sikivi de dat make hem teken dus me beg you voorzitter arkiman wogo aliki wan poku a poco pe wo ariken da wo kwai baka Embisabo mbiobo hire takuventu pu adikonde sana Embisabo mbiobo hire takuventu pu ade felanti pakisei Embisabo mbiobo dia fobaka pasi pu de betoti butako baka gili Embisabo mbio body a choni pasi pu de poto kude timba se kabuta libisembe fasi Embisabo make lukufa chali mi bo dia sembe maudenu ma Embisabo mbio bo tanga ventu chabunu tanko pu pena tuegu Embisabo Arkiman, tewe luku wi busikonde sama, da we taki soms, we denki taki na wawang abi problem. Arkiman den ta nasi, vooral de yo wi, de no bete mo wi. Arkiman te lolo ini den, da yo si so tu problem di abi. Te lolo ini den. Da ibio leri bio si fa na libisa de libitaki da bete mowi. Wadiki wan poku. A poku taki mbe sabo. Mbe sabo mbio meki a fobaka pasi. Mbe sabo meki a choni pasi. Arkiman asani de diamantaki de so mensani aini pasakaba. Bika choni pasi asfalter at dem se kain. Arkiman mamio fela maya taki Mbe sabo mi biobo taki amandi no we chaya konde yaike president akomo. Omdat te luku da mai taigi taki poti mi baka
Tei poti mi baka da mi osuku fu agon a ministeri fu de parti doti kwa mi da you doti di abi ina anode sani mo mi cheye kwa 5 hectare mi chaya doti kwa 5 hectare dat want taki prasidisa aksi 5 hectare da concron conversie dat want taki da ito eigendom arkima samabi doti on dufu ya omeyo wi abi doti do 5 hectare dan na dati de dat want taki cha dena lanti doti da lanti kan teki a doti te ina ito fu make score fu du disi ma tia de taki na eigendom da lanti mogo fu ala sikodi de mubu ala sandi de mudu de mugo baya doti de baka en na klapper wade fa doti alkman sami stem ko ya na so ma sani mi taki onda de sani pasa mi de fa de doti seri da mauta ma hembe sabo dambio bo agon letifa seka hembe sabo dambio seka taki dengan sama kisi demoni update den poti mana benelan kisi demoni update a kinder baseline den kisi a kima da isari da te luku o post kantor da yesi fade sama isi do aini sa e forcer fu kisi wan pikimoni amondi e pai atendi e lasi de fu koteki a pikimoni arkiman libisam dat wan taki on menswade fu e behandel de sama embesa bombi o verbeter dati dus tiamai tak wansani akandi a kadek fameya fawe gwe kande somensani dukaba ma we potien kwa nya realite baka we potien kwa nya nunu a momentia da yesi da ye aksi se evita ki po tempo da ye aksi se evita ki pewego da ye aksi se arkiman da te luku da ye aksi se evita ye taki nei arkiman da mande te luku na wigen sur stop na busikonde gen sur stop ma nunu na ena ni amana wa sipiki amana wa na wa sipiki na ude de kisi en nakel aan je doodkist. Arkiman da je luku da je actie se vitaki saude. Da funai fustangon tapu. E funai fustau sefi da temko da mi taki da te taki da nei de no lobby you bikaye taki. De no lobby you bikaye soiding. De no lobby you bikaye punya diamo futrovel e fumen bamba kreip taki na embe sabombi o meke usdo me yariete. Madim nabia maktide. Arkiman te yu luku no de access ta vita ki pewego. Arkiman ti de na dei notifu no seka. Ti de na dei omdat te yo du on to ekelengi bush konde sama. Imu guade sama go takenga de da itaki sa wani. Arkiman so leisi we denki taki sa de sama wani. Ne mafi no go takenga de sama arkiman da ye luku da somsi e teke sani mi be sabi wan tete. Ara keren ja ware keren bede ne de teke mbeda onder MPS ne de chai sani go gigama gasom strom no de denge no de papa gaso taki u chai de sani ya kongi menga sare mi opending anga sami o daiding arkima so lesi we denki taki u koni mo de sama fubus kone maneli u koru kabu yasi u go taki anga de sama sade wani if na gon leti wo seka arkima mbe taigi wikaba mi betaigi bikaba taki you ataigi you taki adiaini yana arkima wasani di museka giyu sama ni watasa mapoti aini yana fi seka gide arkima ni usabita kina igi aleche keigi mu worin bika teino sabi teibe sabi da yabe to bitna wa hogi na wa chucha apoti giyu na yumu seka ini a wiki di pasa mbetaki nkaba na wan chucha apotigi yu na yumu se kai da sai mu du da mu gwabaka wa mu gobaka go takianga ne sama fubus konde taki sumik fede soa wo ko sawani arkima so lesi we denki taki we du de sama bun mana umugo accident sade wani so lesi na dati dia mwani sani so lesi na dai denki dende wani so lesi na saya bia ide de wani mago takianga arkima fa bus konde dia some fuya tobe fusutan da e fusutan taki na wan lespeki telling me if you can do one sani give me telling me ma unai telling mo u thank you
koni modem bika ugwasi ko we years. U denk u koni modem bika uma babel yamner yamvrouw. U denk u koni modem kan de uma rei wagi. U denk u koni modem kan we bepalen sani uma do we years we dingi koffie u jaini kokamba. U denk u koni modem ma u denki u koni modem denki we denki ma lutu pe u komoto na buskonde fosi o duan sani giden sama guade sama go takenga de taki sawanu arkima dati de na de we luku arkima we luku swong te no imu luku bun ami se efficient arkima te bori wa alisi no sa wenyang gu son to ke faube arkima te bori alisi fosi abdo bakadina alisi de loli na de sani de potia ini alisi na sani de spoiti alisi arkimanda wi meke wopo tampu da utaki nei meke wopo tampu da wopandi walisi baka ai kren sani sarcastic of sang nei manadati meke ugo pandi unyenyandi ube pandi baka anju kalisi teibe fomien da Yesu men tebe nyami da na kakiti meke ugo baka arkimang dat dena day da waksi u sefita ki fawo kontanso arkimang no waikia pikimo arkimang no nekia mo dube dia buskonde on dat temie taki so anala sani muteke taki on dat ya no mamo faube libianda somensani ko foranda ma arkima faube kweki piking no kaba mi abi wan necht agwa hollandange piking kweki piking baka opvoeding kweki piking Hollandse opvoeding kweki piking fabe kweki asan en ala de piking via ton sama gen de Taiwan di ton baka fasi di kweki baka fasi next with den piking de no kon na bigi mo fu de piki dem ma bigi mo fu de tag arkima fosi tiario arkima temi taki ala de tem koya da kane wo ye mi kai mi mani matema arkima watiamu bon wa mu bon na sami kisini mi chai kondi am dat sagi mi arkima fosi mi sabiete one day arkima one day mianga mi mago wan pesio ugwa wan frau na de kaisade maneli nom masade ko sube ubetan arkima ne mi danga mi madape ne we dai ibibile ya bibi tro ne mi ma peuf na mi ma peuf sa de taki tadu chobo mofu sai de peuf tak mi mataki ne baya mi naki apemi nga yedaya ne peuf gimi musabi sa peuf moi le qui bon peuf trowel anomi na mima en sa de sabitaki na mima mana les peki di bede ne mi abi fu mo mi oli mi mo fu de na de piki fu no ai bari taki nes ma mudar no mi peuf na mi mana mi mudar na mudar peuf a soles peki bede arkimang mi sabiete temie kai de ning da watiamu bon wan fraude kai mawoyo abeli bianga da bisoina mi aukaya boyden bika minax to stemmen arkimanda benelanda we foalisi tei komoto imu foalisi fomialisi tei komoto asiko bikana alisi de ofende nyang ala mago fomialisi mfonfumi ma boyde no be wani foalisi da tu fialisi fonso da tu wata da la sama ibo polo sa unyang atawa mbali anda mionyali shanga uko da yesingi alishanga uko talio atawa taki janda ndacho nyali shanga alishanga bulanse cheche yesingi ala sainya tawa takia bika usabita ki ufomia alisi ma boide adeibia fomia alisi
ni ai polo e bali taki wan mawoyo be brabi so na umana tide abe borio ko ni aboye polo tide mi nyari shanga uko tide mi dia go amma bori moi de nyang dia boy wataki nkufide ha aboy polo dia upa aben kisasi en oko dia pe ma bubali si dia pe padi amma bali taki alishan anga bubali sho talio dia fomia lisi a fomien dia boya fomia alishan manu taki nexa a fomia pikin a fomia boide ma leri fana fa de so lesite we go pay bal to kaya taki ne mi ofwali si fosi mi go pay bal mi ofomia lisi fosi dan go pay bal a so kweki be kweki en tibe dena konde na lasa mabe kweki yu na lasa mabe kweki yu manono tidia demo abesadete ma na fasi omdat teye kweki pikin yo denki taki ye doa pikin bu teye poli pikin yo denki taki ye du pikin bum ye denki ma na iwo wa ikweki piki akonde konde na iwo wa ikweki pikin na iwo wa ikweki pikin na konde ye pi na mundu ye pi na zame ye pi yo denki taki ye le di tuti ye le dia pikin ogi adaro meke fau jam ye taki no motaki noiti wama o wani kweke pikin fadu ogi masaide de taki te ya ibalia pikin te de ensangi anga de ogi de ai du da yo denki taki lobi mana lobi yo denki taki lobi mana lobi ma on that na ipikon that ya kandia wana mo ya bi ma piki de kweken mikia kombungi kweke meke ya bi pisine so le stay kweki piki alwasha wang chai do da ya bi pisi yataki aiba meke konde abi pisi na piki ndi meke mundu abi pisi na piki ndi meke maamude one last gisama bikan so leisi naiwani mafia kweke mbu da kweke saya wani so leisi opfuden taku opfuden no de taku kweki no de a picking kweki of a kweki no one sama ikota intaki selector of food disi I kweki of ya kweki just make we begi damie denki one boy in America ka dogi ni nding potien fugoki ni action ma a accident man did you go ki entaki that's na last Wednesday abi ataki mi a last Wednesday mi abi wani si mi ma ni kaya mako ataki mi ma na you poti mi anya sania amma taki fa ataki dimbe gwe kon dimbe fufua bal fu aburion asami ataki na tutolie dimbe fufua bal fu aburion fu mi chai kon dimbe sukwa bal ya be bali mi ibe diai ni ye pin kibia bal dimbe go fufu amoni fa sama dim chai kon soyu ikibia itaki ya bali mi dimbe fufua bai sigi fata meisha chai kon na konkibia usu ya bali mi dim kom taigi takim kosi e froasi ko ngali ne figide di ko ya bali mi taigi mtaki tede meke lawanga mi musutu den ya bali mi mimma tidena dei mi goduwa mo ganstafu dimi ede mugona bonga pita o for 5 minutes mina udemo inabi pikimo mina usimo na yudu teibe bali mi ne mi abeye da be de taki inabi mzondo ibali mi maya be bali mi ne nkusampasa ngami tidena dei mimu ede mugona bonga pita we disido amakti we disido no
de den gans den kabitianga den basia yueke basia tia taki kwa yu ye bari yeke gaman tia taki kwa yu ye pa tien leti palang ye pa tia leti tia masa madi dwaugi kwa yu ye bari taki asande yamdwemo mamao tia piki fi fufu asanchai kong isitaki adogi na fufu ai fufu ye bari tia boy fi you ti di kom begin foi wa friend gedraka usu tia verkrab gi wa kam chuku piki yonku pikin ye barien ya bi gansa mati de arkiman de sandi shumutake ya bi gansa ma ye gwason pesi da ye sipiki nege spir e naki futu spire su gona gansa ma baka chau da na lafu de lafu na lafu ye si pikin boy ye spir no chai uma facha yonku meche kandi a meche before apika before ya fefi ya alafu torwel te ube korisier na foi mfomie korisier te kasandi edu de no bum da tia to macho na day da woligei arkiman tia to macho tia ni da woligei na faube kwekien Arkima fa pikin fi you isitaki minotaki informie ma fi sha bigi abi wan bepal de gedrag so yen taki sande no boom efuna fufu ta yen taki sande no boom efuna wan sanya dunia ko ta yen taki you asande no boom kabitem basi ya fu sama chai wan tori kwa you ku twenen leti on dati na bi next na sande fu ko ya sama taki ay du boom fu korien taki faye go ya gosu tia go kisa ma o chai kunu kwa ini famille en kunu na igona sama di kien na di sukwa kunu e kwa famille kunu e kwa pikin force tak yek on that you can de gwe yeke kabite i konku i dedegwe temi taki dede na taki adi konku meke dede makande ala sama i dede wande wa itonsto da ten ofu alwasi ya dede da yesu watasa ni pasa da yesu wa mo ogisa ni pasa da yotaki tembe bariemba tembe kutu leti ba fa taki be kwami de so lesi yesi taki asama de arkima asama de ni abileti asama de ne ability da ye geleti da asama de bien leti efikai da asama de kandia go kien sefi asama de go kien sefi asandi ya umatia ni ati yo taye fute de grangen yo chaya banu tu de yo chaye fute de grangen bika ya kutuleti bika ya kutuleti ikutu kukutu faye ye ne dalu faisi populaire na somar faye ye da yo pemiganda be populaire na somar faye ye de gaman fu fosi be populaire na somar faye ye dan al da gwagwala de mande papa garçon papa forstel be populaire na somar dembe kutu leti da bisoina papa fayuma konde be kutu leti kabitio no ton populaire gama fu kabiten ou ton populaire gama fu kabiten fu na moni na mo luku da wa kutu leti na sama dia bi moni ne we kutu gi na sama di lobby ne ye kutu leti gi na sama di fia famille fi ne ye kutu letigi wo boko konde isi fa somen sani fu na iwaka somen libi fu na somen wafu na kutu diwe kutu unai kutu letimo unai taki letimo unai pati letimo we luku sama money we luku sama ilobi ye luku Saman e taki saiwani sama idu saiwani meke wopo on that meke wopo ubusi kondi okabaso so leisi we taki wa ikwa fesi we kisa marekere kon rekere gwe ma meke ulukwa foto usefi meke ulukwa foto usefi fu weton e fu gamanga kabiten basia na pisi sani atomo so tu le speki wabigidemo so tu le speki ye dwengi
If yeke basi ambetake kaba e dungu, yeke kabite loasu apikiuma baka, yeke kabite de meko foi fuma ide, da sotu le speki ye duengi, sotu le speki ya bimo. Da kabite nga basi ya sani o konto wa sotu populaire sani, a o konto wa money make business. Ala sama kabiten, ala sama basia, ala sama na disi. Le speki no demo. If una money kabiten, if una gewoon kabite wani da meke adeso. Hallelujah. Da wabi mi seigi. Ma fu wani le spekete. Fu wani le spekete takite ye waka iko ne stake dati na wakabite. Ma ye waka iko idungu. Ye waka iko fade iko ne take ho. Fa iko ne abege a ibege ho. Fa iko gonde inom gone apiki uman. Fa na wa piki uman mugu pasana. Sama na ifo trowi da fa ye kabite. Sama ye kabitengi. Dana saka ye kabitengi. Dana saka ye basi yagi. Meke wopo. And with the man, make a yepi den. Make a yepi den, make a understand den. Because we be den fanodu. Alwas fa ga man fu we de make we child speak again. Wa biga maite. Njukali ba biga maite. Ala de libali ba biga maite. Ma fawe wo kwanga de gama. We gwaden we go takenga de wabile speak again. We child speak again. Mar. Den gamanga den basia se side den na ile speak takileti that make it a de takileti that de kosi takileti da de taki ma ya teke taki kutu leti ma da de taki kutu leti ma ya teke da ala de yepi fugon tapu osi taki ala de yepi, ala de mbumusa ni ube abide sandi be chawe ositaki ma ateke sama ateke ya ma yepi ma meke utaki meke adetaki utaki meke adetaki uti meke adetaki uchaiden eke faden gawan fu be chaiwi e fada gason anga ala de tawan be chaiwi meke adetaki chai ma ateke de ateke meke afoto ajayo meke afoto dia den di no teke. Arkiman, temi sidoya, ye leisi esi, da karanti esi kifi. Arkiman, dube de pikin boy, yonku boy da a internat, silent, da ubedia internat. Da we boro go, miabe go ye, miamu gafa, miakon gafa gita kimbo. Miabi boy di be boro go amocho tenti. Da ye go pa espanhol man. Da ye go. Da soleisi ye kisi droipi. Da te kisha droipi. Na umangi ya droipi. Ma fai kisha droipi. I pai go te kia droipi. Da wa yabi uma oso abien frinden. Agua hotel akisi droipi. Di mi taki mi ago mi amagafa msevi. Mi aulegi msevi. Na bumbunso. Ma wasandi mi adu, mi ataki mi adu. Arkimanda na date de da yesi, ye leisi taki uma samaiba smet maninge. Arkima fawa uma samaiba kamba smet yo. Arkima isabi taki aumande ya go test. Arkima sama yange a go test. En if isabi taki ya go test, da imu wei kondom. Mana sama kondwengi yu, ne kombegi na uma kombegi yu, fi gonen. Arkimang amo erkwa, if idanga yu mausu, da fawan sama kambasmet yu. Once idanga yu mausu, jaini wa relasi ma toku ibasmet. Da yo opo, da yo go fufuna fonfon, efuna umang, if una manenge, you go for me, mi asabi ataki mi ataki. No over algemeen. Yueke uma sama, yo komoto da go fon, ofu feti, ofu manenge, taki uma de bas met you. Arkimai funa mi, im tampu bon faye kon. Na uma bas met, na uma suangai. Na suangai. Na suangai. Igo, ya kobro ikondom. Ishauma ne kombegi yu kande paise hevi arkima midi sido ya robi amai dadu be mi abuwa programa idu
lukudosu. Ni one day, ni mi go interview one sex worker. Arkima afro taigi mi, taki ya bi bopal de manga posisia de kong da de begi taki de no wani go son de condom de wani pure nature, vlees op vlees, warmer. Awani meti tapu meti, ano wani plastiki. Mi de ibi abi wan singi taki. Nam se fi fende iba, a plastiki fende ye. Ama taki ekwel ki plastic mi wani pure. Give me pure, I like it pure. Dat te go pure, dat fende pure. Dat yo was o londa go taki digi iwani pure, bika pure you. Sama na askolde. Arkiman sama faude. Awed de taki fi sabi taki yabia sande yamupat. Ma fami kompati ngi. Di kwami saide ya we wan condom. I dai ni wan relasi ma toki basmet uye help ma uye pimi. Kande mi ade bay. Da yo komo to te nyate be fu da yo go fetchenga monete ka basmeti man of a basmet you. Anga sawi de basic asa konkoni lobby adati le bien tifi. Mi ataki ya mwaka. Mina ikota isa ya mudu. Mafia sabi wan sama. Efi konshama wan estelesi. Da efi wani da iwe wan condom. Ne ya we condom. Ne ikon teke. Isi? Ne ikon ne teke. I sampau saka sau i sampau abi kan sampau ne isamofu boko isi isamofu boko de nami boko en I musabita ki den sama fu fosi I biabi wa ulu kai kakabu ku te yogo koti ikure yogo koti kakabu ku isi ya kisimofu musapu au melesi e koti so se fi gona man ne yako bro condom isabita ki kan basmet dia tsama basmet tu da yo liga itaki ne basmet na you go take you like it pure, give me pure. Arkiman meka usabi sawedu bika efuna mi fami mi soto utia utifi amieta you mi nam kon mi afer crack you kande mi asabi sana mi posisi kande adama sabi ena lo sia sabi efuna sefi okay ma toku you die go imu kobroi condom ina go wo kwa ni wan box sheet de potrum da ya we kosi seka im if he prepare if he sabita ki yo guape we susu we godio te go ni makaye we godio ma fi go so futu ne maka sutu yo dana mi sutu ai ke fi go suku robia mayange programa wiki if gadu biwen ta wiki udia ibaka utambo Wiki na wan programa de kona yunanga meester Robbie Amain ala fode oko na neti Wiki.